Test. Nisam pomerio kadar. On je prešao 50 godina, ima tvrde da je... Možda ste imali priliku da čujete Svetu Anastasiju, Majinu pesmu mnogo puta, ali evo i danas uz pratnju muzike. Uživajte.
dođem samo da ostavim i da se javim jednom čovjeku. Da ima samo posto. Izvinjavam se samo. Evo ja ga naravno. Da se tvojim likom diči, ti si drag smeran venčan, oglesak božanskog Ivića, ustoličen prvovenčan, korosta sod Nemanjića. Nek se kroz vek obećuje naroda pusklih svečani, moćan je poput oluje, Stepan prvovenčani. Nek se kroz vek obećuje naroda pusklih svečani, moćan je poput oluje, kralj prvovenčani. Iznad nebeske Srbije i kroz 7 žičkih vrata duh smernog Simona bije, visjak okrunao zlata, tamošnjimo nakon trajanja navleću veletnice, raširila svoja krila iznad svete Studenice. Nek se kroz vek obećuje naroda pusklih svečani, moćan je poput oluje, Stepan prvovenčani. Nek se kroz vek obećuje naroda pusklih svečani, moćan je poput oluje, kralj prvovenčani. Moćan je poput oluje, kralj prvovenčani. Iznad nebeske Srbije Stavio sam.
Istom što ga na usnice gare, trujni đuri pod kojom se žare, crna kosa ramena dotiče, plave oči na nebesa liče, kad ga ono z Beogradskog grada povedoše na stratište mlada, strašan kolac on u ruke uze, preblijede, al ne proli suze, a zapjeva da se ježe kosti, mila majko, mleko mi oprosti, nema lepše vere od hrišćanske, niti slavlja, a bez svetosavlja, prosta duša vakuma đaka, prosto delo đakona junaka, prosto delo što mu slavu svilo, Bogu drago i ugodno bilo, nema lepše vere od hrišćanske, niti slavlja, a bez svetosavlja. Roditelji svetu djevu u hram sveti uvođaku i po svome obećanju Gospodu je predavaku. Hram se u hram uvođaše, dok angeli zapojaše, u milini, maloj djevi u belini. Našu djevu djeve prate sa himnama i svećama, Zaharija privodi je svetinji nad svetinjama. U svetinju uvodi je, gde se strašna tajna krije, gde je život od zaveta, gde je zlatna kadilnica, gde je žeza lik demana, gde svih tajni sakrivnica, tu se vodi djeva čista, tajničivo život Hrista.
beda, spasi nas od reda, zakloni od beda. Pokrovom pokri me, carice presveta, milošću spasi me, djevice prečista. Ti ćeš me iscelit, čistotom ubelit, ti ćeš me iscelit, čistotom ubelit. Slava ti, slava, pomoćnice prava. Gle, slaveći tebe, mi čistimo sebe. Nebesna carice, o Bogorodice, nebesna carice, o Bogorodice. Nebesna carice, o Bogorodice, nebesna carice, o Bogorodice. Lepšeg lika ne ispisa bajka, na priliku Avakuma đaka, koji štije knjige starostavne, dobro dete moštanice slavne, istom što ga na usnice gare, rujni đuli pod kojom se žare, crna kosa ramena dotiče, plave oči na nebesa liče, kad ga ono s Beogradskog grada povedoše na stratište mlada. Strašan kolac on u ruke uze, preblijede, al ne proli suze, pa zapljeva da se ježe kosti. Mila majko, mleko mi oprosti, nema lepše vere od hrišćanske, niti slavlja, a bez svetosavlja. Prosta duša Avakuma đaka, prosto delo đakona junaka, prosto delo što mu slavu svilo, Bogu drago i ugodno bilo. Nema lepše vere od hrišćanske, niti slavlja, a bez svetosavlja. Knjiga, ovo je zadnja promocija i zatvara se, nismo planirali neke duge govorancije. Ja sam odlučila da mladi glumac Ivan Perković, koji je jedan od prvih koji je pročitao, knjiga je izašla tek pre nedelju dana i jako malo ljudi zna nešto o njoj. On je pročitao, on će reći nešto o njoj i on će je predstaviti. Hvala, izvoli Ivane. Hvala, Ljiljo. Ovako, u pitanju je roman Čovečice Ljiljane Bralović, kao što ste čuli, njena 11. knjiga. Mogu vam reći, ovako ja, pošto sam glumac, pa ovako malo direktni pričam, izvinite, u pitanju je odličan roman. Jedan od boljih romana koje sam pročitao, a nisam ih pročitao malo, jer glumci moraju da čitaju neke tekstove i da ih govore. Ne samo drame, već i poeziju, scenarije, romane, sve što može da se pretoči u pozorište. U prvom delu promocije, danas na štandu Glasa Srbije, ja sam izdvojio neke, meni je Ljilja dala slobodu da izdvojim ono što se meni sviđa iz romana. Gledao sam da to bude iz više aspekata, iz više uglova, jer zaista
roman nudi dosta toga. Danas sam govorio neke ratne delove, neke filozofske delove i neke ljubavne delove. A sada ću vam predstaviti u stvari srž ovoga, što smatram da je srž, a to su te čovečice, pošto se tako i zove roman, njihovu hrabrost i njihovu mudrost. Par ono što je meni bilo, jeli, pošto sam dobio slobodu. Vasilija priča, a u Alijinim očima vidi da ju je smrtna kazna potpisana. Ženski mozak brzoplet. Šta joj bi da mu ime pominje? Može biti da bi je pustili da je ćutala i da mu ime nije pominjala. Kako se zoveš, ženo? Vasilija. Gleda Vasilija kako preko Alijinih očiju preleći senka. Polako podiže pušku koju beše držao preko kolena i uperi u njene grudi. Neka sila Božja grunu iz Vasilije baci iz ruku čuturicu i mokru maramu i ščepa skutove, rekle i trže, te sve sedeve pokida. Bljesnuše pred trojicom zabezneknutih ljudi, mlečno bele, nabrekle grudi. Ne smiješ me ubiti, Alija, brate. Ja imam sina od 9 mjeseci kod kuće. Ako me ubiješ, ujaci će i stričevi gajiti moje siroče. Mržnjom će hraniti moga sina i kad tad on će se osvetiti tebi i tvojim sinovima. A ako me pustiš, ja ti se kunem ovu majčinsku sisu i ovo mleko koje moj sin pije, da te neću prijaviti žandarima i da se moj sin neće svetiti. Ti i Milu na onom svetu ravnajte svoje račune kad za to dođe vreme, pustite nas ostale da živimo van vaše mržnje i osvete. Gleda Alija u nisku, stamenu ženu, oči usplantali kao u vučice. Gleda njene obnažene dojke iz kojih kaplje mleko. Pade mu pogled i na 3 mejta poređena po travi, pa mu se život učini tako besmislen i nepravedan. Čime je Milo Milošević, hulja i pitanka, zaslužio ovakvu ženu? Čuo je Alija da je on prvu lepoticu, o čijoj su se lepoti pesme pevale i priče ispredale, Milun ubio. A njemu je pred punom kavanom ljudi u Senici nešto nabacio za njegovu Hanumu. Ali ova žena što stoji raspojasana ispred njega i tako ga nepokolebljivo gleda u oči, ona ga nagna da se zapita ko je ovdje muško i ko je vredan naklona i skidanja kape. Ona je posljednji primjerak žena čovečica koje odlaze. To je njegov bol. Mnogo je nevolja preturio Alija preko grbače, valjane ljude sretao, čestite, ali ovakvog pogleda i ovakve nepokolebljive vere u život i u pobedu ispravnosti nije video. Znao je da ova žena nikada neće pogaziti svoju reč, niti popljuvati ono što je rekla. Osjeća se to iz cele nje. I zemlja to zna, i nebo, i 2 mlada Alijina sina, sve živo što se beše zateklo na nepostojećoj granici između krsta i polumeseca. Sasvim sigurno je znalo da se toj ženi, toj Vasiliji, moglo verovati na reč. Alija dade sinovima znak da sjašu s konja, pa i sam sjaka i priđe onoj trojici što ležaku na mokroj travi i u mrtvi san okova. Podigoše ih na konje i uvezaše za samare da ne spadnu ni strme putove. Zakopčaj se, ženo, i nisi ti dužna ničije račune da izmiruješ. Vasilija, zapamtit ću te. Vasilija, idi sad. Neka ti je Bogom prosto, Alija Zorniću. Ode Vasilija, potera konje prema Zečkom polju, da proba da izmiri Stoju i Miluna, ne bi li oni koji dolaze živeli bez njihovog bremena na leđima. Alija osta da na Vasilijinoj česmi spere Milunovu krv sa svojih ruku. Neka nebo oprosti svima kojima može oprostiti. Ne bi li zamoglo da svane i s jedne i s druge strane nepostojeće, ali u srce zanavek urezane granice između krsta i polumeseca. Ja ću pročitati jednu rečenicu koju je rekao jedan
mladi, najbolji živi srpski pesnik među mladima, Lazar Biorac, a onda će vam još malo i vam pročitati iz knjige. Apoteoza čovečicama, majkama i heroinama, nositeljkama krsta narodnog i čovečanskog, ne bi smela biti ni sasvim štura, ni odveć plačevna, već baš ovakva, javorski stamena i majčinski topla, tek tako dostojno jest. Pomaže Bog u ovaj dom. Pozdravi s vrata Ljubisavljevu ženu. Vasilija, vidiš li ti ovu sliku na zidu? Kaki Bog? Vasilija baci pogled na sliku okačenu u zid, na onom mjestu gdje je nekada, dok su se zvali na kršno ime, stajala slavska ikona. U uskom plehanom ramu, u kakav su uramljene slike cveća i konja koji se prodaju po vašarima, beše uokviren Josip Broz Tito. Slika beše izgledala i toliko upljuvana mu vetnjacima da se lik tek nazirao. Vasilija instinktivno požele da pljune krvnika, ali se u zadnjem sekundu uzdrža. Došla je da trguje, a ne da se svađa. Nešto ti ovaj sveti Nikola ubledeo. Meščin da je pre rata bio crnpurast, u to uđe Ljubisav i obe začutaće. Ti, Vasilija, baš poranila. Nisi našoj kući došla 15 godina. E, vala ko da sam bila juče. Sem one slike na zidu, ništa se i nije promijenilo. I žena ti oprgavila. Dok smo mi ulagali u revoluciju, kulaci se bogatili, mi nismo stigli. A, nego Ljubisave, čujem da prodaješ zemlju do nas. Prodajem. Ti znaš da prvo treba da ponudiš međaše, tako je po zakonu. Nudio bi te da sam znao da hoćeš da kupiš. Ne znam da hoću da kupim, da čujem koliko cijeniš. Pa, Vasilija, ono je lep komad, hektar i 20 ari, a tebi uz kuću dobra je ono zemlja, crna smonica. Jes malo teža za rad, ali naopako posadi biljku, rodit će. Znam ja kakva je tvoja zemlja, ne moraš da mi pričaš. Ono je ganjača i njoj treba đubreta koliko iz zemlje, pa tek da rodi. Ono je posno, nije đubreno 20 godina. Jedino što je mene onđe na meti, pa mogu da pašim s tobom. A šta da pašiš na onakoj zemlji? Može i šenica i kuruz. Na proleće posiješ kuruz, pa po njemu duleki i pasulji, mada ti se isplati zemlja za 3 godine. Dobro, Ljubisave, kad je tako rodna što je prodaješ. Prvo ti kažem, hoću da kupim kod Beograda lepo, ravan, blizu grada, zemlja lakoradna, a jeftinija nego u Vođi. Pa Ljubisave, kad ti veliš da je tamo bolje i jeftinije, što bi ja bila luda da kupujem tvoje drlije javorske. Nije ni mene Beograd dalje nego tebe. A i zbogom, hvala ti što me nauči i promeni sliku sveca, ovo ti usrale muve jedva poznatog Svetog Nikolu. Sada bih, da predstavimo knjigu Žene Solunci govore. Dajem reč našem prijatelju, gospodinu Jevđi Jevđiću, koji će reći nešto o knjizi gospodina Antonija Đurića. Pomaže Bog, braći i sestre, dragi prijatelji, dame i gospodo. Meni je velika čast što predstavljam jedno delo ovako velikog i znamenitog autora. Nekada kad sam bio mali kao ovaj dečak u prvom redu, ja sam bio ponosan i sam ponosan čitao knjigu Za čast otadžbine i učio se patriotizmu i učio se istorijom o našim Soluncima, što je u to vreme bilo 80. godina zabranjeno. U vreme kad je Čiča Antonije počeo da sakuplja zapise za ovu knjigu, a to je bilo pre oko 40 godina, još je bio na vlasti u našoj zemlji bezbožni komunizam i to ne samo da nije bilo povoljno i da nije bilo popularno skupljati takve zapise, već on sasvim izvesno nije mogli da nađe izdavača u to vreme. Sad se u njegove knjige ljudi otimaju i ima bezbroj izdavača, a to je bilo jako teško. Tako da on nekoliko godina samo radio i pisao i objavljivao jedno po jedno u novinama, a kasnije to sastavio u jednu trilogiju koja se sastojala iz knjiga Solunci govore, Za čast otadžbine
i onda na kraju kao treća knjiga su došle na red i Žene Solunci. Mi danas govorimo o toj knjizi Žene Solunci govore. U vreme kad je on razgovarao sa njima, oni su već bile na izmaku životnog veka, ali su se sećale dešavanja iz balkanskih i Prvog svjetskog rata i sećali su se tih junačkih vremena i junačkih dana. U današnje vreme teško je naći i 10 vitezova koji bi se borili protiv neprijatelja. A u to vreme bilo je na bezbroj žena i pre 40 godina je bilo je 10 njih živih, čije ispovesti imamo danas pred nama. Tu su žene iz raznih struktura, iz raznih porodica, od visoko obrazovnih do srednje obrazovnih, pa do onih koji su bile čak i nepismene. Neki od njih, na primjer ćerka Serdara Janka Vukotića, otišla je u borbu da bi odmenila brata koga nije imala. Ona je mogla da bude negdje u inostranstvu ili bilo gde, međutim ona je izabrala teži put i prijavila se kao dobrovoljac. Imamo u tom naletu jugoslovenske ideje i gospođu Javornik, koja je se prijavila kao dobrovoljac u našu vojsku, iako je bila Slovenka, ali njen stric je bio pukovnik srpske vojske i ona je ovenčana brojnim odlikovanjima Kraljevine Srbije. Tu je i Sofija Jovanović, koju su iz Milošte saborci zvali Sofronije. Tu je i Milunka Savić, o kojoj naravno najviše znamo. Tu je Ljubica Čakarević, učiteljica, koja se probila kroz okupiranu zemlju, a zatim došla i sastala se sa našom vojskom koja je otišla preko Albanije u Grčku. Ove žene, njihove biografije i njihova sećanja su neiscrpan izvor za buduće generacije, neiscrpna škola patriotizma i toga kakve žene treba da budu i kakvu decu treba da vaspitavaju. Ja vas više ne bih više vremena oduzimao, uzmite knjigu koje nije pročitao, verujem da su mnogi već pročitali i bit ćete zadovoljni i sigurno oduševljeni onim što je Čiča Antonije sakupio i ostavio za buduće generacije. On je nažalost star i bolestan i ja već po ko zna koji put imam čast i mogućnost da govorim o njegovim delima, na što sam jako ponosan. On vas sve pozdravlja, on je sad u Čačku i želi vam sve najbolje. Isto tako želi da se u našem narodu ponovo probudi taj viteški i taj borbeni duh koji je uvek krasio naš srpski narod, kako muškarce, tako i žene. Živeli! Danas je gotovo nemoguće pomenuti Sokolsko društvo u bilo kom gradima naše zemlje, a da se ne pomene Jevđa Jevđić. Ove godine, kada se obeležava 4. veka od obnove Sokolskog saveza, navršavaju se 2 jubileja starešine saveza. 10 godina kako je starešina saveza i 20 godina rada u sokolarstvu. U svom radu i borbi za sokolsku ideale, imao je brojne susrete i razgovore sa krunisanim glavama, predsjednicima država, ministarstvima, ambasadorima, crkvenim poglavarima i predstavnicima institucije i kulture. A o svemu tome naš veliki pisac i akademik Matija Bećković je napisao sledeće. Soko od sokola Jevđa Jevđić iz čuvenog sokolskog gnezda iz koje su se sokolovi oglašavali ranije, danas je najistaknutniji čuvar i obnovitelj sokolskog pokreta i sokolske tradicije ne samo u Kragujevcu nego i širom naše zemlje i sveta. Obnavlja stara i osnivajući nova sokolska jata Jevđa, a Jevđić se pokazao dostojan i zaslužen da se povodom 20-godišnjice njegovog sokolskog rada i 10-godišnjice stareštinstva u Savezu Srpski Sokol objavi spomenica autora Veljka Lekovića, za koju i ja, kao istinski poštovalac, prilažem svoje ime i reč. Matija Bećković. Sada pozivam naše prijatelje ansambl Heruvima koji nastupaju u sastavu naše akcije Za voli, obnovimo sebe, Glas Srbije. Zamolila bih da nam otpevaju nekoliko divnih pesama koje one izvode na najlepši mogući način. Bistrica se ponovo želi
snježnim nametima pitam za tren oka ove dani cijeli, zapravo laze kroz bespuća, pitam. A sve namet nego pronameta, bez krpanga, krpine otvara, vraćam se iz bijela svijeta, knjige vučem koje peta spava. Sud zalomne prepreke čekaju, iz planinske urbanske rastu, bespuća se teško otvaraju, još mostovi početni rastu. Znate zima stegne i zaciči, i nećava kao vuk zavija, kako ćemo na tragu se primjeći, vatro knjiri, duša da ti priđe. O života surovih zaloma i prepreka možete jači, dan od klepa, drže kvatalona i topljenu da se zakonači. Evo mjesta, za tebe je preče na ljuci se. A
kako je pretvorno istinito sjeme poezije. Radović je ovom knjigom čovječnosti ispisao istinsku oporuku budućima i rekao da ničeg nema drugog, samo da je pjesme opet čovjek ima smisla da živi, da još jednom se zagleda tamo u onom gromadu od tala i rogođeta, da još jednom pregleda Osjećam bilo i glasne ušnicaje srca, mrklo je, neka struje niti svita pisali pjesmu i u tamnini vidim dušu kako se odvaja i zaviruje u srčni putak. Čudno, strahnu samoće, a tu sam se rodio. Mislio sam i o njima, svima, otišlima, a sve mi me samo jež, vjelica, lisica i štica. Iza kurka sove čuje se glas medvjeda, oum. I kao što sam čestim popredni sebe, i duša manjke, razkošnog gorskog sjaja, kroz Adonsku svetu goru i naselje večnog raja. Svetogorski posniče i sve srpski mučeniče, tebi Srbin vjekovima zasluženu himnu kliče. Se srpska diše, nema drama na svijetu, da Gospodu stoji bliže. Dok je svetog Hilandara, Stradenice ili Čiče, srpski narod neće prestat
evo baš ovako ispada ova pesma da sada malo kažem nešto vrlo kratko, da malo pre sam se čula sa ocem Gerasimom i šalje jedan veliki molitveni pozdrav sa naše Svete Gore, sa Hilandara, upravo tamo gde su naši Nemanjići i gde je sve ono što je Srbinovo. Sada bih dala reč našoj uvaženoj pesnikinji Olgici Lazović da nam pročita dve svoje pesme, pa onda će Ljiljana Bralović nešto reći o njenoj knjizi. Pomaže Bog, braćo i sestre. Ja pišem za decu i omladinu. Ono što je suština moje poezije možete shvatiti u ovoj pesmi koju ću vam sada upravo izrecitovati. Opominjem. Zaštitimo planetu Zemlju. Zagadiše zemlji telo, vazduh dušu zatrovaše, vode naše krv što teče, da li se ljudi Boga plaše. Od postanka što se gradi obrušiše za 100 leta, svojim delom postičući kraj života, propast sveta. Opominje, svi da znaju, da su treptaj u beskraju, prolaznici bez dozvole stvoreno da sruše, postaćemo prognane, izgubljene duše. Gostujući na planeti, ko to sebi dade pravo da razapne majku zemlju i ne živi na njoj zdravo? Oslušnimo zov prirode, sa krsta se majka čuje. Spasite me, još sam živa, Bog će da vas pomiluje. Može doći strašno doba i potomstvo svoje naše plati, kad stvoritelj nazad krene, porušeni sklad da vrati. Udružimo um i snagu, poslušajmo mudre reči, nek budućnost bude motiv, propast zemlje da se spreči. U knjizi Misija Petlića Krstića kroz reči životinja opominjem ljude za sve sadašnje savremene teme. Sad ću vam pročitati upravo pesmu Roda. Sa odžaka stare kuće, gde je nekad bilo gnezdo, stoji Roda, pita nebo, gde si sada srećna zvezdo? Nad Srbijom sijala si, al te ovde nema više. Potomaka sve je manje, crno nam se Srbi piše. Omladinu ljudsku najzad zapitati glasno treba, šta to njima nedostaje ispod ovog plavog neba? Zašto žive sebično? Da li je to zdravo? Da ne rode novi život, imaju li na to pravo? Čemu li ta hajka besmislena vodi, pa i njih je neko trebao da rodi? Zašto u samoći dočekuju jutra? Ko im dade takvo pravo da ugase tuđe sutra? Kao da je život igra, boje ga u crno, belo, ostavljaju za sebe prazne kuće, pusto selo. Prazne kuće, prazna gnezda, šta li nam se to dogodi? Čudna igra dešava se, bela kuga kolovodi. Iz oka joj suza pade i u grlu reč zastade, ne izusti više reči i ćutanje sve će reći. Još jednu pesmu ću vam izrecitovati što je suština ove knjige. To je Sova. Od mene se očekuju pametne i mudre reči. Kako zagađenje planete, naš nestanak da se spreči. Kako život da se vrati opustelom našem selu i sprečimo u Srbiji ljudsku kugu belu. Kako da nam tehnika svakom dobru služi. Uz nju život da postane kvalitetniji, lepši, duži. Treptaj smo u kosmosu, kratki su životi. Ne dozvolite deci ljudi da vam žive ko roboti. Zato od sad neka mudrost cijelim svetom vlada. Da kroz život sve nas vodi ljubav, vera, nada.
Da vas moje mudre reči prosvetle, probude i vrate vas snagu duha usnulu za mnoge ljude. Ka uspehu nek povede energija jača, nova, od srca vam sreću želi vaša stara, mudra sova. Pa kada je u predizdavački savet naše kuće Glas Srbije stigao rukopis Olgice Lazović, pažljivo smo ga pročitali i zaključili da je zaista srpskoj deci potrebna jedna takva knjiga koja će progovoriti kroz likove životinja, jer deca vole tako, malo bajkovito, malo neobično, ali o značajnim i ozbiljnim problemima. Mislim da je na jedan šarmantan način Olgica uspela da skrene pažnju i deci, ali boga mi i odraslima, na one probleme koje su aktualni ne samo u Srbiji nego u svetu. Znači, to je ekologija, to je zagađenje naše životne sredine, bela kuga i svi problemi koje bukvalno od umiranja srpskog sela do uopšte napuštanja Srbije i onoga što je toliko očigledno da samo to još deca ne znaju, pa je se potrudila Olgica da saznaju i oni. Eto, toliko o misiji Petlića Krstića, ali ako imate decu, mislim da će im ta knjiga biti jako draga. Hvala. Dajem uvaženoj profesorki i recenzentu i prijatelju naše izdavačke kuće Glas Srbije, gospođi Svetlani Janković, koja će dati svoje mišljenje o knjizi koja je izašla u toku prošle godine o Svetoj majci srpskoj, Svetoj Anastasiji. Dobro večer svima, ja sam Svetlana Janković-Mitić i mogu da kažem da je mene i Maju, gospođu Maju, spojila upravo Sveta Anastasija. Inspirisana tom knjigom, ja sam napisala ovu recenziju, malo ću da je skratim jer smo ograničeni sa vremenom. A mogu vam reći da je ova skaska ili bajka namenjena deci. Mi smo još u školi učili da su bajke karakteristične po tome što postoji neodređenost vremena, prostora i likova, pa se samo kaže bila jedna princeza, bio tamo jedan car, živela 3 princa i tako dalje, ali osnovno u svakoj bajci jeste da deca treba da nauče da postoji dobro i zlo i naravno da se opredele za svetlost i za dobrotu. Maja je to vrlo vešto uradila kroz ovu skasku, koristeći upravo to što ne postoje podaci o Svetoj Ani Nemanjić, o njenom detinjstvu, o njenom odrastanju, i onda je napisala ovu skasku, naravno punu fantastičnih elemenata i sa jednom određenom porukom da dobro uvek pobeđuje. Pročitat ću sad jedan deo. Ovo delo je umetnička bajka ili skaska i u njoj se zna vreme i mesto, a glavni lik je princeza Ana, koja osenjena posebnom svetlošću sa neba, simbolom Božje milosti, od malena osjeća da je predodređena za neki viši cilj. Kakva bi to bajka bila kad ne bi sadržala u sebi deo koji govori o sastanku zlih vila, podmuklih čarobnjaka ili, kako pisac kaže, najveći skup negativaca pod dirigentskom palicom đavola, dugačkog, neočešljanog repa koji priprema zaveru i naravno zlo, želeći da nam skrene sa puta dobra, jer svako je dobro kratkotrajno, a zlo je večno i neuništivo. Kad sagledamo sve detalje iz kojih je satkana ova moderna bajka, prilagođena po svemu našoj milenijumskoj deci,
navikloj na ekrane i svakakve tastere, uzimajući u obzir simboliku susreta sa sirenom, vidimo sublimaciju motiva iz više popularnih bajki, ali što je novina, opravo slavljenih, potpuno u duhu naše vere. Isto je urađeno i kada prosi dolaze i prose Anu, koja se u dijalogu, kada se u dijalogu spominje Homerova Odiseja, delo koje je sigurno poznavala i prava princeza Ana kao i izdanak vizantijske kulture. Specifičan humor u sceni razgovora o udaji i proscima sa ocem i majkom čini ovu bajku još životnijom, pogotovo kada Anu otac iz Milošte naziva Anči, a dvorska luda u jednom trenutku izgovara rimovanu rečenicu: proscima šut, nek se odmah kupe, jer za našu Anu svako ima manu. Susret sa Nemanjom, udaja, rađanje 5 dece, darova ljubavi, deo je knjiga kada bajka prelazi u nama svima poznatu istoriju. Sa posebnom toplinom, poštovanjem i ljubavlju su opisani trenuci kada su se Nemanja i Ana zamonašili da se nikada više ne vide, ali srećni što su kraljevinu Srbiju, zemlju Nemanjinu, zajedno izdigli iz blata, oteli je iz ruku belosvetskih zavojevača i porobljevača. Rodonačelnici velike dinastije, sada Sveti Simeon i Sveta Anastasija, ispuniše svoje poslanje i, kako napisa Maja Kovačević, postaše večni, trajni kao Božja istina u svesti ljubljenog nam Gospoda i svog junačkog naroda, koji će ih pominjati, slaviti i uzdizati dok bude postojao u vijeki vijekova. Amen. Molila bih da se pripreme još, da nam odsviraju još 2 pesme naša braća koje su došli iz Kraljeva, a evo, mi smo izdali jednu knjigu o Milunki Savić i kratko će nam se obratiti Milunka. Ima cveća koje plače, ima studenca koji izviru ispod ćivota, ima trave na kojoj narod vidi krv. Sve je to u mojoj zemlji, u mojoj Srbiji. Nema me tamo gde me tražite i više sam od mermernog kamenja, ordenja, prolaznosti i poricanja. Ja sam u opanku, u šajkači srpskoj, ušivena u džepove vojničkih šinjela, utemeljena u škrtoj suzi seljačkoj. Ponekad lutam noću, još mi zbilja slobode sije u nedrima. Okuku sablja, bombe umjesto dukata. Praznikom ime mi sine kroz nebeska vrata. Milunka! Dim iznad otadžbine krilata, gledam zaboravniče gde sam srce posejala. Ne marim za ove što bi kostima trgovali, na leđima bi me nosili do sudnjeg dana, ne bi li se mojim slavom ovenčali. Ko će da me zarobe u groblje velikana, a ja bih se u knjigama besmrtno nastanila, da hodam od Koprivnice do Kajmakčalana. Ja se vijem u sedlu besmrtnika i smešim se, da ne pomislite da sam ljuta, što zaboraviste mojih 9 rana i 99 ljutih ožiljaka, što nisu od tuđina, metka i kama, već od nemara, nehata i zaborava. Milunka Savić. Želela bih da se samo zahvalim na kraju mojim saradnicama, Dragani i Danici, koje su se potrudile da ovaj sajam prođe ovako kako je prošao. Hvala vam u ime moje porodice, u ime izdavačke kuće Glas Srbije.
tak shvati. Na zeleno bitko drvo, neradosno življe prvo, življe prvo. Al ne može da se digne, nit na granu svoju stigne, svoju stigne. Dušo moja zarobljena, usred tvrdih gladnih stena, gladnih stena. Hristos pruža svoje ruke, da te spase gorke muke, gorke muke. Za tebe i dušo bleda, tebi Gospod umret ne da, umret ne da. Podaj mu se dušo moja, reci budi volja tvoja, volja tvoja. Uzet ćete, dići ćete i na drvo vratit ćete, vratit ćete. Baš na drvo besmrtnosti, večnog mira i radosti, i radosti. I još jednu pesmu čućete za kraj, posvećena je Svetom Stefanu Prvenčanom, Svetom Simonu Monahu. Tekst Maja Kovačević, kompozicija Mario Glamazić. Najbolji vokal Ivan Lazić. Prvi kralju krunom nade, ovenčan u svetoj žiči, Bog te dragi rodu dade, da se tvojim likom diči. Ti si dragulj smeran večan, oblesak božanskog bića, ustoličen prvovenčan, porostas od Nemanjića. Nek se kroz vekove čuje naroda usklik svečani, moćan je poput oluje Stefan prvovenčani. Nek se kroz vekove čuje naroda usklik svečani, moćan je poput oluje kralj prvovenčani. Iznad nebeske Srbije i kroz 7 žičkih vrata duh smernog Simona bdije, visjako kruna od zlata, tamo šti monaha kralja, nadleću bele ptice, raširila svoja krila iznad svete Studenice. Nek se kroz vekove čuje naroda usklik svečani, moćan je poput oluje Stefan prvovenčani. Nek se kroz vekove čuje naroda usklik svečani, moćan je poput oluje kralj prvovenčani, moćan je poput oluje